Thank you. I thakachari. Ngasigi MSM na sinbi bahitare. Koigi 2 days discourse course. Especially koigi drug abuse prevention haitare ne ko. Sidai koigi sau yabi ba school simaki satra sing aduga oza sing aduga to pa lakpiri invites ma'am sing aduga dai chaling jin bi boza bu soi ahan mutu digai khunu chari aduga program sigi haitare ne ko koigi sinbi ba koi MS puchu program sida koi sau hana nabi khunong sama PB gi mai thagat phongdok chari mama na su kano mama ID addiction gi maram da mama hairabani na ai ngasagi hai mama da palam pot map sin da kitang thaidarak pata haitai ne ko wal hobo gum kai gum mayam sin do maina ai samdin jar ke ngarang su soidan ki koigi gunikant hoi kai hoina su soitana drug addiction kai no aduga jut ki role kai no tonga tonga society da impact kai sing mayam sing soitana thang do male so mayam drug ki Sumaina prevention program natakan any some sort of ngasai awareness program ki kanose taning ba kaya wat pane ba ko especially akoi su aikoi na angang uringe matam da akoi na taning da ba haidi like say school da tam matam da koi ki biology chemistry natakan mathematics natakan civics whatever leiba ma'am sing do adu takpi tambina na ba gitom do jang masing marang kain lere Manipur da kai no ti each and every subject ma'am tuition taw do ba yauri bra na tuition tong na ba gi oza loin lere even history tuition taw re ado akoi gi matam da history gumati tuition tawrak te hoi physics gumba chemistry gumati sometimes taw yaure ado ngasi gi haiba physics chemistry na ta na biology haiba mayam sing haiba knowledge bu lama khang da bat kaktat pangam ba pot khra lei haise mayam akoi sida lei bi ba satra naron mayam sing se masi khangba matangai phate mayam khangbi na mani do jik thara me hujik ke haiba biology chemistry na ta na khone tammi ba khoi gi career pursue tawnar ba gi tam ta tammi ba hai ba pot ma'am sing se lama khang da mahan magan ba pot se kai no ma'am dai bi ro duna drug okay do ta de khoi drug ki mam da khang nom da ka le ba sidai da khoi palli ba pot drug use prevention nai je ngak thok ko du le ba natra na akoi ngasi de gi na tha khra gi mamang da corona virus ki yam chaw ba pandemic ma khoi la kre mayam corona virus to kari nu ma pot khang da gi corona virus to ge khoi prevent to ngam da ma da bi une what is corona potem you everybody the cha ka na machine ka mo na halli kamai to edo adugi awareness campaign mayam to matung da khabar da news da na tra na whatever kana gum khaing ha doctor mayam singna husi ke hai ba hiram du da si sina chang ra ka da koi si bobo yai na tra kana sumai to wi hai ba mayam sing adugi awareness to pirum matung da ai ko da section thorang section period mayam sing lo ne ba same thing jamana na drug hai poto kai no khang dringai drug addiction hai poto kai no khang dringai da hai ba drug ti hoi prevent to wi yaro yaga mayam dai biu ne pungje suksoi soi na sanga mani aduna mayam kui na jaga ma da confine to galai ba haise kha wa bane ba ko ado ai mayam da kai gum pot khadi tawningi ado tawi pot mayam si oza so mayam yaw ne ai tawning ba jum phau da ba hai tai ne ko to anyway mayam nga sai de gi na sum pham ma ga lai ru ne mayam abda hogat piu ne satra mayam sing specially ado mayam tingi yang ni bi os mai to kan tak to kut ka smai ka tak to ka tho ko dro ka okay mayam pabu ya mayam e challenge en dong le da e phamjal ma ne ba ko e challenge ma da ka le ba ngata ai khoi blood circulation je jaga ma da phamjal laga clot to ga lai ta ga di taning da bane ba ko aduna ai ki circulation mayam jing do amuhanna resume to hon be wani da anyway husiki hai ba mayam oza kanuna su mayam ma hai bi me oza se ai ga mama su program yam to mina gre ba ko ado husiki drug addiction ni maram da su soi na hai bani na ma khanga mane ba ada ai won pan bi na mesina science hai ba ma addiction hai ba ma mayam science di khanga mane ba khang ji bana khanga mani da hai ba science ki makha de addiction se lai adu addiction se kai no ba addiction nai se is something addiction nai se koine kopna thiru matung da since 1956 da puthore ba matam dugi psychiatrist matam dugi scientist ma jingna drug charu raga na ta kana some sort of drug addiction gi makal mayam nei gre ko sex addiction le ko gambling addiction le ko mayam music mama dus panbiam ba smartphone addiction na ta kana koi gi gaming and gambling addiction hai se koi gi WHO na puthok pa World Health Organization se si na puthok pa ICD hai na makak lai International Classification of Disease hai dana masida yauri o post prithvi da lari laina mayam sing loin yauri da laina mayam sing se masi lai na na ba methodology mayam sing se hai ba lai se loin yauri ba ado hai ba larik se ICD 10 le na ki ICD 11 lakh re ba
11 से करी लेना हाफसे लगे कांदा इनो नो लेना दा स्मार्टफोन एडिक्शन गेमिंग एंड गैम्बलिंग एडिक्शन है से मसी लेना मने ने उड़ा बने अतुई दागा दे कोई ngasi mama mapa mayam singina angang do khitang mapung phagalakpa sahi ama ani ga phagalakpa maron ga pe ngang ma oto da angang do phone bai loi hai redna mama pa de harauri ne do jikti phagi nati ye isa phone pai me re isa di youtube te ki sei gong hai ga na phau sa ri ba khale ka na do problem ka ne di khang de ba sumai to da na tawan ba parenting oi ba kai ma mayam am lei ni sum ba pon mayam sing se sigi kano sita di aina loin cover to bo di ngamoi kai na on pi slot se some sort ka heta 15 to 30 minute oirangani kui na musu ko su taning wai adumai to dana hosika addiction hai je masi laina amani hai ni sa sa ro to pangam da ba jual sanar ro to pangam da ba sex to boy je mayam sex hai ga ne la na khandi gi nu ko sex ki education hai je both sida lei bangang nupa masa sing nupi masa sing especially adolescent hai je sigi matam da yam phajana tami pam da ka Sachina da gale polang kang ne higher education je kanan da biduna kanta nupi masa sing mama pan tambi ko tambi nupa masa sing mapana na ta mama na tambi bi he nata nugi sex ki menstruation per la kon ta kanan da pi doino oza ne ta ya bana ta na na de le re osu pudi kanan ta to mama pan da tu na tro nangi sigi circulation mesan matam si da puberty period te kinang adolescent lan sala kon tam si nang chai taram lo nang menstruation la kani menstruation la kon tam si da adu ada habi jai magi la ka da magi science magi la ka da magi port man je kanan tam bidu na ma pan da bidu ne ba hojik radio da na ta kan some sort of tv da hai da ne ko hojik high sai bi na kan hepatitis sigi na tra kan kon dong ge ba dai song matam da khoi mama na ta khoi baba na tv da turn up to na ta channel sense to to te man dai bi ne yin nam bro akhoi je mama mo ado akhoi di hause ba nana chene do sin sa ro kita adi knowledge ma pung pha de ba knowledge ma pung pha da bani na nana prevent to ba drug na ta kana whatever was blood borne diseases le mam sing se ngasi manipur da hai sai bi la ko se kana de gi la ke kanda since 1990 da manipur di hala na drug user am de injecting drug user am de la ine ba matam tu di drug sa mayam sing na tukut cha ka ya hangoi na me ba ke no di moi je drug ko cha ba ai sai po lo mi ne ba adu sarkar na khongthang khara pai khalak na moi project am pai khale ba riak project ana rapid intervention and care hai je sidai da hai sai na positive oi ba na tra na ai sai na ka da mayam sing sidai information mayam sing loi share to web ado drug user mayam sing di hai sai bi kamai sandok to ino hai sai bi isa da kamai sangai hai sai bi na changa kana age kamai na re ga je mo de loi khange they know everything about hai sai bi age but Eikhoi se general public oi ba nisa cha da ba uda dai sai bi sang oi ai sai bi sang ba jing kai na ba na nai am no ma de da se de na ta na adu ta ga di madu ki potu ki man no le le do ma am jing do adu da na masing je jara hingal ki na IDU injecting drug user kang jing drug user ma jing je sida di hai sai bi am na de bu se to wan tham me tham dra ma alcohol se towan thame ba alcohol se ka bogi towan thamina ka drug se sai ta makal ani thona mu yeng be amana legal hai ba mana illegal hai ba ma amana aina ya da ba amana aina ya ba drug se si gi manung da alcohol hai se si ju oi thok re ba oi de me ta bi ne antak ta zu manipur gi 1991 liquor prohibition act hana de gi lejera ma do madu lip to re thang to khare hojik natra na koi gi usi oi bi ri ba koi gi mukhyamantri ji na hai ta ne ko koi gi magi regulation je hosik tau gure ba natra ade legal la ya ba legal oi do ba adu mayam sin illegal oi mo posita khwai de gi top number 1 da le se heroin number 4 se were nata heroin number 4 se illegal oi ba pon natro legal oi ta ga di sai da so koi tongan na koi gi outlet ka ha ga dum phamna ra ne ba nata ne adu mai tong na pham ba do ya da ba ne ade gi tongan na koi gi ada pharmaceutical drugs mai mama pharmacy da drug phangiba anaba layeng na bagi tong ta phangiba drug ma'am sing se sisu miyo bana lana season na ga di ngau be te ye nata na ma'am adumai taw na hosiki lady ba pot ma'am sing se sisu na mara mar kan da you hai se koi gi legal ya ba adu ga akoi culture ga sagon na ga lak ba pot ama khak oi re ba adu na ko na you se tong ana oina uba phangdri ne masana pa na kai gumba atopa kitang hada drug ama season na re ha ba da ma pa na ta ma da na bunga nang phol ka to so pudi pa nung ti yungang lebi gi yungang tho u hai ba koi thengnari ne natra you oi this become adu ai ge lekai da heroin na bhog na pi ba chaithing buga you du na pi ba chaithing buga kana ne henge ne am tai bi ne ai koi gi lekai da yum yang khai tare yum yang khai ji gi manong da edal ahum nupa ahum lai se ba especially nupi na nupa da gi you thopu chang budi henda handai adu bo hauji chawphala ko matung na manipur da nupi takai you the natra phagi nate
bazaar manung do hotel myam lei hojik phawa su to tai thengna ngani natra ai hotel maming myam yudi pan bada yade palaroi ge ba ko Gandhi Binod do hotel am lei bani adi hotel do pung trama thoi makhai tara ta ba se sai tan dang si de sat lo ba ko nupi yu ngau myam thengna ne ma phimrong nan to kanda nei ra kanda ko adagi sekon da hotel le ni hotel ni makha da jara kumda ko chena wang ma da nga yin yo ba yu nga wo paring kumthara kene pung ta ma thoi makhai si ke da moi ki kero ki ga taw dana muk tana taw kanda adumai taw dana Manipur ki chakhol po ki kano se ako yu nga rom da pot cha bolom da chana ra bane ba adumai taw dana se ki hai ba pot le se si ki environmental factor and biological factor si am section ga dam si ki biological factor am chung environmental factor se na kana da pi impact na kanda adolescent da pi adolescent ki chahi da ma khang pi ra bo Hangro Mam Tabione. High on 13 to 19. So according to the UN, adolescent ki definition si adolescent ki sahi matang 13 again 19 neba. But Nisa Sabagi quite vulnerable is quite sworn but sahi matang se kuna kari haina panga kan adolescent palineva 13 to 19 se. Kada wagi the mata adolescent na drug sabada drug ta vulnerable uinwise. Masi question number one talk. After 21 years, 24 years, 30 years, Nisa Saba but in the adolescent year, Nisa Saba Nupa, Hosik, Etik Nupa, Magi, history of Humatan the D. Magi say Tram to shoot the Tramari Sumatum, the Tangasomatum, the Nisa Saba the whole Amana Amma. Any form of chemical, any form of drugs. Not a second in a question of Humban Tokro. 20 talk there. 2 at the top of the Hajar. Adomai to the music brains by the age of 21 da mapung phayaba masidi mam hana khangpira manida music brains ki part to one brand mam le mam bari to manisona khangwani higher passing manung the quite important role lo ba music frontal part se si kai ba si je pre-frontal cortex na tangana cerebral cortex hai ba cerebral cortex sai se si na brain ki quite important noi ba adugumba part ama oeba mi na decision loba haidi aina thabam to matan oida this is good this is bad hai je karina decide to kana sigi four brain je sisina to oeba adagi aina thabak ama to matan judgment to je kana to kanda sigi four brains na to oeba adubu before the age of 19 the mi brain se mapung phadabani na aina lopa decision aina lopa judgment de karai the base to kanda ai emotion the base to oeba mayam yaning dam dai biun so then thing na ngani asai dai ki imana ba luna tinaba ko ki langotia dos langotia friend do ko ki chohi marup kai do luna tinaba imana ahum mari pun maneba ada ngasi di ko ki William na ta kana Thomas lakte ba ada pung ani na ta kana ahum ni matung da ma se akoi ngak pun ba ma se so tabe do hola la ero so pai so bido na ta kana whatever mami ngai to thola na ta ko tom do asoi party na kin thilak pe wani da mayam kamai response do ne Kaya response to kaya mana po kan tau drena noi mga truk salisate puna to inatra nati aina hai je masi reality ni madugi poto adu kaino hai kanda aina ngasagi aina tau dori ba ai mana baduna pau to ma tong man to pau do mana lalu ba min phurei da na ta mana ka do phurei ni khoi just to hokdre ba decision do dai do kai sakra kana ai emotion do tam thak emotion bak lok imana ba khut tha ba yo Natro, imana bida adu to ba na uti video kari no Facebook to ka chu jin pim sa mayam sing bhairen jam chat le school dress ta me theng na tri bo phagi nati ai hai je angang nu pim cha ne nu pim cha da nu pim cha ma school ki satrim phudari ne mamai de kupanga pak pak tha jale gyam ta ti na to safal ai ne si se na tra adu mai to na si ke hai ba new big brain say before the age of 19 the day mi bigi brain se mapung pha ta ba na mana lo po decision se mapung pha de ba adu to na Eikhoi na mi ba hai se mi na matang i matang na mi se grow to ko na koi ngasi Millenium school da like ta ma se ngasi ta gi na sahi ani na ta ahum na ta na manga gi mamang da ai krai ta mi school ma da ta ma su ye ba akoi hek la ko gi Millenium tam du na te na tra akoi na picture ping ma tam da khwai ta gi maru ba khwai ta gi important ba khwai ta gi nungsina ja ba khwai ta close ba ai gi imana se kana no oi ge ba ai gi imai pa no oi dra na oi de imai pa do adu gi matung da ai kindergarten na tra na class 1 2 nursery adu da ha pe se bi tong tu na do adu school ka ba ho ko tam da gi friend khar tholok tro tholoi te sa khol ko matung na class 3 4 5 6 7 ta mani ai gi imana ba grow to ko helaka da heloiga adu ita ga di aina ai gi imana ba masing ya ma pugi matung ina mi bi punsi je grow to pugi matung na mi bi da le bi mi bi behavior and attitude che matam matung ina modify to om da ga le ba
without modifying skill to da without modifying aigi labor knowledge do adu dei da aina aigi labor gi behavior na attitude to modify to ngang odana ngasi ngasi na haije gi do biology chemistry ta na bo ja pai le ngani se da leitro drug addiction gi maram da natraga whatever I knew biki skill lamagi maram da anger management gi maram da ngasai gi communication skill gi maram da whatever self esteem strengthen to na gi enhancement gi ko gi skill gi maram da sida tam na bo ja lai brana dai bro like but this is important oi they have anything important oi have anything not all adumai to dana high report man sing se sisna maram kana kuni sa sabato horure imanaba satra class 9 10 karakma matam da phanama bench mata koi mari phamina butiki nakan da gi imanaba thomas to adu na serang da petrek to asuna kani phan last phamdo adu da tai man chai je ken koi nu khai ada Hina ma to ko se ado intervent tha ka nang sai to ke dong na ja ko ju na ti mi ke ma to pa khali ni ke na dis ko lon sa ni na ado nga le ka na ma na ka tang mala ko spoi talap ni mi hai talap ne ba kun talap di ke no hai kwa ga smai to se mi ka da se marun so hoi ni ha ma sa ba ka di talap sa ba se ngai ba na ti ne talap sa ba ha ma sa to nuai ti ba ni sa ba ha ma to nuai ba at lai ti ba na ta na adumai to dana hai ba nu tu da gi mathang to ki dana last di heroine number 4 da sa ko su yari ba na ta na adana nga sa heroine number 4 de edik oi ga lak pa yu de edik oi ga lak pa mi mayam sing se mapun si gi ihala na ni sa sa ma tam na yu han thak pa na te 4 han ka pa na te ba tobacco product mayam sing che si da gi ni sa sa mayam sing che loi howe adu tanda huji ke hai ba tobacco product mayam sing do gutka gumba chu kumba khani gumba kwa gumba mayam sing loi cha ro ni adu ko next day da kai cha da ga kana kai thak da ga kana alcohol si thak rane ba aduna according to the UN United Nations Office on Drug and Crime hai tana UN gi office ma lei body ma lei hai ba body si ki matung ina alcohol is the gateway of other harder drugs hai alcohol thau matung da tongan drug mayam sing mayam ama test orani adu matung da aingon da khwai gi suna ba chana ba drug am thola ne ba hai ba drug tu bo khoi ne kai ka kana chemical of choice se mi du gi matung ina aduna ni sa cha ro ga tu na ba honar ko matam da hai ba nupa do na ta ga nupi du na drug amma na ta ga amma na mohut sin bai shu ya ro ba ha nei pem pop ta ne ba aduna drug khuding mak ta gi laptop gi program total abstinence gi program do adu tana base ro in heaven adumai ta dana hoji ke hai ba nupa dana nupi du na nisa sa ba gi reason khara mu le ra mani na ta factor du na biological hai ba ma lai gre environmental hai ba ma le sari si kari gi factor du na sole purpose na te ba sole reason na te ba nisa charak pa gi maram am khak ohel lebe wa ne ba madu na sa ba ho dok tu na te sa tu si kai gi na sai ozam na hai ram me kari gi na sa do sam thai ai nam pho ka tu si kai gi na guli sa tu si kai gi na na ta ka nai yu thoki si kai gi no kai ba kai mai ti मैं मोबाइल पाई से कहीं नो दाते नुंगाई ना बा ngakang ai kok se pothana na ba nungai na ba na tro same thing sama na pho sai kei no ba guli sai kei no na pho sa ra kan da ai se apau ba na mo pho edik amanga si na up to 1 na ta 2 year gi ma ai apau ba edik ama ore khala ma na pho sa ba ho ngadra na sa no wan de yu tho ba sunga ne yu tho ko se lambi to chara ba gi tap ta ame am ta jan chara bi yang ho ba yang amoi noi sei ma tang je na ta Sarabi na bilang le ang tabjang ni na adugi bilang tu da mana sarabi ora kana yu tu ngaro kana makhong atau piring thang kan da yang ngau pa mi mo na ai se praja tan ta ka samaj on ni khala kana ma yu thak pa hong ngadra ne ma ba hong do wan de natra na kana gu mi tan plan tau de ba ai na hoi dik am oi ge na ta kana yu ngau nu pa mo oi ge se natra saru si ke na ma ge reason je ke no ha kan da to do better to feel better mana tahu ibu tahu tu mapung mana tahu ya nana ba mana isai yang yengi isai yang masih tak sum ni yang ada nuai tu mana masih di pek ama ni pasal ada isai je ngasai ki isai siapa nupi keral lagi na nupa masa dah kana isai siapa nupa keral lagi nupi masa dah kana hai ba isai mana isai tu mapung mana gian tanah tahu ya nana ba kana khalaga thaksa luai wa ne ba thaksa luai kana hoi isai tu mapung mana yang amoi tu ni yu tu ngam na adumai tahu tu na yu tahu pergi reason je kena kan da pleasure seeking hai tu ne ultimate reason je kena kan da nungai na bagi tamak tani sa season nari ne ba ai gi pun si je yu thaga wa ni hai ga di ko yu thang wadra na tham dang wan de adumai tahu tu na to better to feel better hai tu da yu thale na ta na atop chemical man ni chaure adumai tahu tu na sai gi ai mamang da panjabi mi bi brain do madu gi poto panjara kan da kitang tension jara ke mayam wasu wara mani
ꯑꯩꯕꯨꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 4:30 ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯁꯨ ꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯏ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯦ ꯃꯄꯪ ꯀꯦꯟꯗꯔꯗ ꯌꯦꯡꯉꯝꯃꯣꯏ aduna hojiki haiba miyoibagi brain sida kadobogidamata hojiki haiba poto lain hai poto adudune bai laksa kadoisi miyoibagi nungai ba haitare ne ko miyoibagi pleasure haise miyoibagi pleasure haise pokpudun yawsar ko pot amkhak oe natrana masi tongana koina hapchaluba nateba natrana adumai tawdana miyoibasina polakpa matamda aina hujik sak sariba second thoriba larik tamiba mayam singse haidaga amata polakpa dinateba natra miyoibana create tawin natraba akoi maitai gi haitare atopa tonga tonga ba religion just to yai especially akoi gi maitai gi haitare na maitai da koi gi angang se poe po kanda maonda chinjak man sing gi chindam mai da na ta na chaw mai na to se ato tha to angang do tha to mapung pha ga na tro before that ekon cha ko ma ke da pise the na adumai to da na mama gi mabuk to pitha kan angang hinga ine ba hauji te mama gi mabuk sung pithak tra mane tonga to ma chemical ma ma serale adu ada habi jabi me am thole na tra na hai pot man sing do adu ne adumai to da se gi hai ba angang se Sidaida, Eikhoi haiba matam dugi lady ba miyoiba na changa da ba pot mayam sing tambire ine create tore ine natra adumai tawdana miyoiba sina hojik se akoi sidaida satra mayam leidana hojik saida nakanda ok thongje ba natra kana nakanda yen thongje natra nga sareng thongje hojik se sareng manam nukji ba to sum thadorok se ba adu kana phadi gong je jwa ga chasela ka da ko mayam ka doro kana daibiu sagla ma kani tin norro taroidra ba Tarakari natra saning bagi aram bagi ahau bon sadore hai bagi wakhalon se ai wari gan wari do noai natro same thing ngasi je aina yam nungsi je ba na nga tanina ngasi je ni yam nungsi je ba school ma sa khwai phaja ba aina etme to je ba aina khatang ngau je ba asnu par la he nuai do wa do ba adumai to the miyoi bana nuai ba se natural addiction haidana amakhak leba miyoiba sina sungtha thanaba yadaba haiba pose thana graba matungda di miyoiba se siba adumaina miyoiba gi natural addiction se sise miyoiba gi survival loiba adugumba pot kharaneba haiba survival loiba miyoiba gi nungaiba se sise gi hierarchy ma leba anem awang ama haiba anem awang mayam singge sise gi matonda khwaidagi matonda kai dege kanda food haise leba without food miyoiba se hingma ngamgoda ngamoidra ngamoi food ki matana kai le re akoi chak sa selo ka nan kai phawe chak yai ka khala ko kai phawe me winning draw winning mo ja ya mane se winning e ba tum ba se yaw de ya de ba me ba se na consecutive ni na continuously na 2 days 3 days tumak tra ba me ba ka do no laina manare laina du man insomnia hai do natra na insomnia na raga di maunda ton ba another mental disorder me am la ane anxiety depression me am anxiety depression la gadi layeng hodragadi upai lete ma thori yan ga ko sui natraga na pedok pe hu cha ga hai ko sui adumai ta mental disorder man sing se form to pe abi possibility lei hai ba adumai to na food sleep exercise sex se moina to riba moigi purpose adu su tonga na ma len ba ye aina khanjari poti miui bagi tanaba thanaba yadra pot mayam sing do Eikhoi na kadai wai jaga ta no ma shoi ba dong to pot khara lei hai madu pot mayam je ko analyze to ta ka lei hai bani aduna sex size kan thok pa ya ro aduna sex size je mi bagi nungai bagi pleasurable activities mayam sing do adu ti hierarchy te yaw pot am khang ne aduna aha ma food sleep exercise sex and other activities hai ba pot mayam sing se sigi pose sisbo maut sindi ba ngam pot khara thokle hai dune ba aina naina na kadorisina adumai to dana hojiki haiba nungai be activities man singje tawba matam da miui be gi brain dana neuron haidana koi gi singli nawi mam chele ba haiba singli nawi mam singje sisi amaga message passes tong ne ba adumai to dana samjala kanda miui be gi nungai be gi activities man singje tawba matam da singli amada pau pithok pithing tawnana bagi nungai bagi pau pithok pising tawnana bagi haiba neurotransmitter se sisi mamse mam dopamine tar mani da mam natra adumai tawdana mi bagi natural loiba life survival activities sigi addiction se pangthok na bohna bada puthorok dopamine di amma khatane ba sai da ni khena bala ka doi se sai da na magnify to ka doi ne amuk drugs na kwai to we da kanda drug ai sa la kanda ai wa do ra nungai do ra
नुआइबगी तो ड्रग चाइ नते नुआइते दे चावे अदुमाइ तौदना कंपेयर टू नेचुरल एडिक्शन में पुथोप डोपामिन दुगा ड्रग तुगा कंपेयर तो मतम ड्रग टू ना मल्टीपल टाइम्स अमना अम पुथोप मतम ड्रग टू ना तरा पुथोकरेबा दैट इज व्हाई वी आर कंज्यूमिंग ड्रग्स अदुना नेबा मिबना ड्रग चाइसी याइनको अदुमाइ तौदना ड्रग से सारा कांदा मासे सारा के त नुआरे एडिक ओइपुदना तेबा मतम खरा हाइदी माई तोंगान मागी एडिक्शन की साइकिल खरा लेरी फेजेस ऑफ एडिक्शन अदु अदा हाबी जाबी हैदना अदुमाइ तौदना हुजिकी लेरिबा मिबगी लाइफ से ngaga leiba मिबगी लाइफ से हाइबा पोसे याउद्रगदी यारोइदुरिबा तौबदबो हाइबा पोसे कैना मंगन बयागे कांदा ड्रगतुना मंगन बयाबा अद लास्ट दी साइकी स्लीप फूड सेक्स एक्सरसाइज न लेबा मैम सिंग दो अदुदुगी पोट मैम ज कैना ओवरटेक तौरगे कांदा ड्रगतुना ओवरटेक तौदेबा लास्ट दी निसा ससलगा टुमारो निसा सतला कांदा मैम सोसी पूजा न तगना व्हाटएवर चुराकरन यारोंगनी चुराकरन माने कै तौगे सोसी पूजा की मामा ने कई तौगे लुहोंबा ले बोर मैम फम्मेबा कमाई फमगे मैं उबीरा मनीदा अदुमाइ तौदन मियोबगी अखोइगी मणिपुर की उसिगी कल्चर का सावनरगा लेबा पोट मैम सिंग हिरम खुदिंग मैम सिंग दा यु याउदबा लेत्रे अदगा हाइबा निसा मैम सिंग याउदबा लेत्रेबा अदुमाइ तौदन हाइबा मियोबगी हिंगनबदा संगबा उसिगी हैराकी मैम सिंग ड्रग न सिंदोखरबा मतुंग दगिदी लास्ट ने कोइ ड्रग एडिक्शन लाकरस नका अदोइ तागदे हाइबा ड्रग एडिक्शन ना पोतो करिनो हाइ पोतो खंगौदगदी अखोइ सिगिंग असिगी ड्रग प्रिवेंशन से लाप यारोबा यागद्रा ओ ड्रग एडिक्शन साथी पोटलम खंगनी ड्रग एडिक्शन हाइसे सिसगी अल्टीमेट डेस्टिनेशन करिनो अल्टीमेट ओपन होम जे केनो कान सीबन तब उपाय अमत लेते सारुदबा मी नतग नुपा नतग नुपी से माना वन सारो कान हाइब ड्रग टू एडिक्ट ओइगगदी ड्रग से लाइंग मतम क्यूर तो नदमी हुजिंग असिबो ngasibo हिदाम द पुथोक्त्रिबा अदुना हाइब ड्रग से हाइब एडिक्शन हाइसे मसिगी लाइना जे केनो कांदा मसि इनक्यूरेबल न डिसीजन खंगनेबा बट अखोना लाइंग कांदा मैनेज तौर कांदा हानगी फिबमदा हंजन लंदन फगलक पुंसी में हिंगबदी याय अदुबु हाइब लाइना द नंगी पुंसी चुपदम यावगा लेरदौनेबा अदुना इसे रिलैप्सेबल डिजीज हाइदन हाइनरिस अदुबाइ तौना हाइबा असुकयाम साथीरबा असुकयाम मियोबी पुंसी मानबयाबा असुकयाम आइगे फैमिली बु कहनबयाबा असुकयाम समाज अकाइबा पियो पोट मैम सिंगसे तौररोइगे हाइबा डिसीजन जे कना लौदेनो आइगी दमक्ता नंगा डिसीजन लौबि यावराना यादे आइगी डिसीजन आई लौदो नत्रो अदु तागदी हाउ टू डिसाइड अ गुड डिसीजन हाइजे कना लौदोइनो आई लौदो नत्रबा अदुगी डिसीजन कमाइ लौदोइनो डिसीजन मेकिंग कमाइ तौदोइनो हाइदो अदुसु लाइफ एजुकेशन प्रोग्राम अमनेबा लाइफ स्किल प्रोग्राम हम खंगनेबा सिंगो प्रोग्राम मैम सिंगसु कोनि स्कूल दा मतम इन हापी फै अदु ngasi ai मिलेनियम स्कूल से असुके मति am chong thagale ngasi bokda aina drug ki feel thawak to ise masi more than 20 year since 2002 dai dai to opani 2002 bokda ngasi bokda opatam da school amada sumaina program sin bai se yam tang to e school schedule sangde adu tawde ada tawde haiba ngatane adu dana ngasi ki Millenium school je ai gi ngasai gi from the bottom of my heart hai ta na phajana thaga chawa hai ta oja sing especially MSF sing adu ke MSF ki to school activities program मैम ले ममांग दा कोई प्रोग्राम मैम ममा आई याउजरे MSM में सिमना प्रोग्राम समाइन स्कूल की प्रोग्राम MU द सिनबा दो कांदा कोई एसे कंपटीशन दा तोंगान आई मोई कनो की कोई की मार्किंग कनो दगा अदुम यावी अदो MSM ने लोकल लेबा ngasai ड्रग प्रिवेंशन की नतगा इंटरवेंशन की प्रोग्राम मैम सिंग से आइगी वेना याम साथीना थागदो खुंदोक से हाइदि सुमाइना सुगुम्बा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अमा स्टूडेंट बॉडी अमा सुमाइना समाज दा अचौबा इंपैक्ट अमा ओरगा लेरिबा अखोई लेकाई दा नतगा अखोई स्टेज सिदा अचौबा कैनो मने थ्रेट अमाने अखोई लेरिसि नत्रा स्टेज दा कराय वाइदनो कैनो अमा सपोर्ट तो कांदा सगुम्बा अखोई अफबा नेशन अमा अफबा जुट मैम सेंकन अनबगी थबक थोवा मोगी स्ट्रेटेजिक ओइबा अदुम पोट मैम सिंग असुकमति थागा चाबा हाइतारे लोइसलकपदा मयाम मणिपुर दा चाबा कैम लेगे हेदो मदुदंग अदुगी हिस्ट्री दoi पंजरा मगदु लोइसन जगे By 2019 da Ministry of Social Justice and Empowerment India ki bivag amani ministry amani hai ba Ministry of Social Justice and Empowerment ma'am aims ta amani aims ta bio ma'am All India American Association aduga National Drug Treatment Facility hai dana Institute Center hai dana NDDTC hai dana makak lai moi hum je punsel la kan da all over the India da drug sab cam lai youth ko cam lai ha je thitu eba ada Manipur yoksal lai ba phodna Manipur yoksal ko sida Manipur ki koi ki census site ene ko India की सेंसस मिकोप थी वैसे सही ट्रामाटोय दा थी बा by 2011 दा थी की वैसे 28 लाख पॉपुलेशन अदुबो होजि 22 होजि बोति मिकोप थी मणिपुर की थी दगसु होजि से 30 का लाख पॉपुलेशन अदमाइ लेंगन थाजने बा आउट ऑफ 30 लाख पॉपुलेशन सिगी 22.8 से 22.8 से होल पॉपुलेशन की यूथ है अदु तागनि मणिपुर यूथ हो मसिंग से 9 to 10 लाख से यूथ थकाय हरि निको I have not research na ko adu po hai 22
4 se sigi manungda 3.80 no mu use thakta di lebang do mi masing oireba. That means 72,000 adu masi accurate number dinate masi bi helamba yari moina hai sampling size amakok to bani adu ko puthoko research ne ba ko adu di manipur yu thako sing yamdra yu thako ka tanate atopa to an ba chemical season ma am lady hai ba chemical me am sing je season ba sigi masing du ko panjaram ke ideal ta mane ma'am injecting drug user yetum sirin season akana drug ka pa mi ki masing china na lising kunthra ga mari chahunga nepu mari mayam khangdab jo ngani si manipur khangdab jo yawbra yawm doine 34,344 exact aduga atop drug cha mayam sing se si ga punjala kana manipur drug cha ba nu mu yuna cha da di leibang ngamdra ba mi be masing je 2 lakh tagi na 2,50,000 do lei hai sathi radra akoi population tagi hen tokre adar manipur na state wise thire ko ta quite totally tokre sathi radra adumai ta nang ngasi ni sa char pa hok pagi khwai dagi vulnerable oiba ac ngasi ma lension beriba ko satra is no mayam sing chineba aduna aikoi decision akoi logjaga da bani decision am lo wai se knowledge yaw da decision lo ya ba natrana adun lo ko da decision do yamne incompetent no ba dum ba decision am khong oine ba mapung pha da ba aduna mapung pha ba decision am lo ga heta ga di high life skill mayam sing ozana hai ba su yam ta tai natra sugum drug ki maram da natra ga na koi channel change so to ma to bu no ko radio gi koi channel change so ba tv gi channel change so ba to bi no imana to ga heta so to gunu ai ko imana su yengo ai su yeng kai ga do natrana adu khakta da aikoi ki ngasi gi change ai ta ene ko youth na pro ka change to su soi da na change to pro ka ne ha pot ni aduna youth make the difference ai do from this moment dagi akoi uhal laji hai ba opam da thamjara kana sai da tension dagi thank you